say mama kwaba aba SCB TV GH and 15th January 2026 na baby me gina ye Feyiase nana Hemaa Adoma Asantewaa Feyiase Hemaa waka enchilego na ebusua ene na ye ne na wocheda eti SCB TV GH na chese ye ne moa na ebehwe abomu nana Hemaa ne na wocheda no na ohwe ni bonkom so ha no mo a wuti no so yo na kaka ya bakosem ye Feyiase abakosem na eno de ya de tafi e semu no mejibre na mabro bra na na mo aboye abakosem a aya nana Adoma Asantewaa ne na wotweda ase ene ye wo meso wo say wo be like no wa subscribe na wa share na wo dofu bi so enya bi ahwe de beto komo na wotweda ya ya no SCB TV yam fanka me da so Medafu mesa mwa aba SCB TV GH sadia medical mo nya ntie no ha ye Feyiase Lake Bosuntree Road kind so honorable yaw aduchum Dr. yaw aduchum yempesua eso enie na ha yi de Feyiase na ye wo botaya ye no ha nana Adoma Asantewaa ye Feyiase hine ne 1 week enti na sesi Feyiase Hemaa nana Asantewaa Adoma ni na wocheda ase na ye wei enti de bekoso bia no SCB TV ye beba mo asomati na mom message so be subscribe na wa share na wa like na wo dofo bi so enya bi echefa me da say Adoma Asantewaa ototumizu na otida na ekoso Kumase atontu Feyiase Hemaa na otida no ene battle life haya asidua adofonomna na asase a omoba jam abusia ene na otweda na Adoma Asantewaa the second Dano madama alidi mada yebesese obia babetra sanso de santo krono na Adoma Asantewaa the second jeli de sofo ha obeyase we no mompai sofo de ya na ekoso na dofo na ko ha meje na omompai adofo na zamre na yebeshase sofo panyi bebo mpaye na djumedi ni na hye obade nyankopon ansa haya Asantewaa TV GH yebekoso bia ye ma ye hwefo yadofo nom emfanka no mu yebe mama hwede yekoso bia hweke ye be ya amen say yes acho ye mpaye institute ye mpaye na unity ina ko pa yebekoso bia na ba pa ye so na ye pa nyina se so ko le ta ba so fo be do asodie mu se bibi obodo fo hihede o be sole tia ye na na dwumadie ya ye twa ame okokon na mo don so be di hene bibi akwa wi ya asedani ayi ni kabia di amao odoba yesu din mo ane ebo pai amen dadi abuam na to mo ne abes na na mo paja muti mo mpere mo tirim mo kama no
yɛgyina na ɔhwɛ da atɔnsu Feyiase Hemaa Nana Adoma Asantewaa the second na ɔhwɛ da ana ɛkɔ